Nova sezona autokros natjecanja startala je, a gdje drugdje nego u Gambetićima u općini Višnjan. Odlična staza Kanali već godinama ima status jedinog pravog off-road centra u Hrvatskoj, spremnog za održavanje vrlo kvalitetnih međunarodnih natjecanja, a taj je status ponovno potvrđen na 14. nagradi Gambetića prve svibanjske nedjelje. Dakle, otvaranje sezone je bilo fenomenalno, zato jer je bilo prekrasno vrijeme. Staza je bila prekrasna, posložena odlično. Vozači su uživali, bili su tu s nama i najmlađi od 6 do 16 godina koji su pokazali isto tako svoje vještine i koji su u biti budućnost autokrosa u Hrvatskoj i Sloveniji. Imali smo 33 vozača iz Slovenije, Hrvatske, Italije i Slovačke. Utrka se bodovala za prvenstvo Hrvatske, prvenstvo Slovenije i otvoreno prvenstvo Hrvatske Croatian Autocross Trophy. Moram se zahvaliti svima onima koji su danas došli u Gambetiće. Nadam se da ćemo rasti iz godine u godinu i doprinositi razvoju autokrosa u Hrvatskoj. To nam je želja, a normalno kao što uvijek kažemo, cilj nam je da tu bude prvenstvo Europe. To će nam se uskoro ostvariti. Akcija na ovoj prepoznatljivoj lokaciji u Istri započela je prije podnevnim treninzima, a prije početka kvalifikacijskih vožnji održano je svečano otvorenje utrke, prilikom kojeg su se okupljenima obratili predsjednik organizacijskog odbora Edi Milokanović te sportski direktori ove discipline u nacionalnim savezima, Stane Sušnik za prvenstvo Slovenije i Ivan Pilat za prvenstvo Hrvatske. Sve je tada bilo spremno za ono zbog čega su svi došli, napeto utrkivanje, jurnjavu bez rezerve i izravne borbe vozača kotač uz kotač. U svakoj od kategorija održane su po 3 kvalifikacijske vožnje, a onda i veliko finale. Vremenski uvjeti bili su izvrsni, iako je topao dan zadao nešto više muke organizatorima, koji su se trudili kako bi prašinu sveli na minimum. Sve u svemu staza je dočekala vozače u odličnom stanju. Gambetiči so vedno zagod, meni je to najlepša steza na vse, kar sem nastopal. La pista stupenda, cioè Eddie e suo team hanno fatto un lavoro su me top, complimenti a Eddie, a tutto il suo team, a tutti voi. Grazie. Jaz bi rekel vsaka pohvala Ediju, res je bila dirka pripravljena v nulo. Svaka čast Ediju, svaka čast dečkima koji su ovdje dane radili. Strašno. Samo treba skinuti kapa. Ne smijemo nikad zaboraviti našega Dolinšega i Hidromek koji nas prate već 10 godina i koji su dali jedan ogroman doprinos u realizaciji ove staze i nadamo se da će oni i dalje biti uz nas i hvala im na tome. U kategoriji Touring Autocross najviše je pokazao domaći vozač Ferdinand Pađen u Audiju 80, a nastupili su još slovenski predstavnici Matej Lavrić sa Subaruom i Marcel Knez sa Suzukijem, koji nažalost nije izdržao sve napore ovog natjecanja. Žiga Kraševec i Jani Avbelj proteklih su godina često bili najbolji u klasi Touring Autocross 1600, a ni 14. nagrada Gambetića nije bila iznimka. Kraševec je u 3. kvalifikacijskoj vožnji imao kvar automobila, ali do tada je slavio u prve 2 vožnje i osigurao najbolje startno mjesto za finale. Kvar na polu je riješen i Žiga je odličnom vožnjom slavio ispred Aubelja u Golfu i Marijana Mlakara u Fiat Puntu. Z avtom smo zadovoljeni, sedaj smo imeli nekaj težav, pol osovina nam je otrgal, pa smo obstali, smo zrihtali, pa zmagali. Ne predamo se borimo za prvo mesto, pa tako mora biti. Proga je bila v redu, zrihtana, dober, počuti je v redu, ekipa fajn, vse je bilo v redu, top. Današnji dan je bil zelo razburljiv, bile so težke dirke, ampak smo avto izdržal v bistvu in moja ekipa Aubel Team, zakon. Vrlo često je bio slučaj da u ovoj klasi nije bilo hrvatskih predstavnika, ali da to ne bude tako, pobrinuo se Simon Mrkoci iz AMK Mače,
koji se u Hondi hrabro suprotstavio Slovencima i na kraju zauzeo 5. poziciju. Auto smo pripremili jako dobro, nije bilo nikakvih tehničkih poteškoća i izdržale sve kvalifikacije i finale. Prvi put sam se susreo sa ovakvim načinom vožnja i treninga i svega i cijelog dana. Malo je i stresno i napeto, sve se brzo odvija, tako da sve u svemu je prošlo dobro. Posvjedočio je da se na stazi nitko nije štedio, što je Honda i osjetila, ali srećom oštećenja su bila samo kozmetičke prirode. Sreća mehanički nije više sve samo vani fizički izgled, ali ima dosta udaranja i svega, ali mislim da je sad sve u granicama normale za sad. Vozači klase Cross Car navikli su nas na uzbudljive utrke. Konkurenciju slovenskih i hrvatskih vozača dodatno je začinio Omar Modolo iz Italije, koji je na koncu odnio i pobjedu u sličnom scenariju kao Kraševec. Imao je 2 dobre kvalifikacijske vožnje, u 3. je morao odustati, ali u finalu se opet najbolje snašao i pobjedio ispred Mitje Petrovčića i Toma Nemarnika. Prvu trojicu na kraju su dijelile samo 4 sekunde. La mia gara è andata bene, diciamo alla finale siamo riusciti a primeggiare. La partenza oggi era importantissima perché l'asfalto era molto sdrucciolevole, quindi non c'era tanto grip. In finale l'abbiamo azzeccata bene come tutte le manche, però Mitja sapevamo che era forte nello start. Siamo riusciti a partire bene, andare avanti, imporre ritmo. C'è un piccolo problema nella macchina in finale, però vabbè, è importante, l'abbiamo portata a casa. Bilo je dober danes. Prvič smo nastopili na dirki z novim avtomobilom in rezultati so bili presenetljivi dober, tako da smo zelo zadovoljni. Zahvalil bi se vsem, ki so mi pripomogli k tem ekipi, mojim mehanikom. Danes zjutraj pač na časih mi ni šlo najboljše. Sem potem tudi v finalu štartal šele 3. Prvi štart je bil zelo dober, sem uspel priti na 2. mesto, samo potem je bila dirka prekinjena zaradi nesreče. In v drugi vožnji pa mi ni uspel tako dober štart kot v prvi, tako da sem končal 3., kar sem pač zadovoljen po vsej smoli, ki sem imel lansko leto. Je to en tak pozitiven rezultat za naprej. Bila je dobra konkurenca, steza je bila zelo dobro pripravljena, organizacija super, tako da hvala Edi in vsi, ki stojite za tem. Spomenuta crvena zastava dogodila se zbog nevolje u koju je upao hrvatski prvak Dražen Krznarić i nažalost nije mogao nastaviti s natjecanjem. Najbolji Hrvat u ovoj utrci bio je Karlo Jandri na 5. poziciji, dok je njegov mlađi brat Luka bio 8. Uspio sam osvojiti prvo mjesto u hrvatskom ukupnom poretku, sve ukupno sam 5. Vikend je prošao dobro, imali smo mali kvarova na vozilu, ali uspjeli smo sve riješiti. Pa ekipa je koja je uvijek u našoj klasi, mislim da je to možda najteža klasa za voziti, jer ima najviše autiju i najveća konkurencija. Sve u svemu super, staza je bila dobro pripremljena, koja je svaki put tu. Konkurencijom sam zadovoljan, bila je dobra, kao inače. Brat je ispred taj dio, nije dobar, ali probat ćemo to popraviti u buduće. Bilo je borbe, i to u ove 2 trke finale je bilo borbe između nas. U oba 2 je pobjedila, ali nema veze. Roko Blažina imao je probleme s motorom u kvalifikacijama, tako da mu jedan odličan rezultat u posljednjoj vožnji nije bio dovoljan za ulazak u finale. Kvalificirao se nije ni Marin Pađen zbog tehničkog kvara. Robert Kociper iz Slovenije dominirao je u klasi Super Buggy i pobjedio u svim izlascima na stazu. Bio je to jako uspješan dan za vozača Tornada. Drugi u toj klasi, najbolji od Hrvata, bio je Daniel Vesić, vozač Skok Racinga. Slijedili su Matej Grabnar i Tomaš Burja iz Slovenije, pa još jedan domaći as Mateo Žufić. Svi oni znaju voziti. Ja sam se malo uspio probiti, na početku sam malo trokirao, ali sad je malo bolje bilo na kraju, tako da sam mogao pratiti tempo. U stvari, probavao sam držati neko rastojanje od 3. i to mi je uspjelo, evo, 2. mjesto. Vozio sam prvi put ovaj auto na autocross stazi, ja sam prezadovoljan normalno. To je to. U klasi Buggy 1600 Gerhard Münchmajer, koji nastupa za Skok Racing, slavio je ispred Slovaka Valerija Koste. U natjecanju klubova prvenstva Hrvatske slavio je Ozalj, slijedili su Skok Racing i Mače.
Utrka je prošla u redu, u finalu smo imali nekoliko ponavljanja, ali sve je na kraju završilo fair borbom. Organizacija se ponovo pokazala na nivou, ponovo vidimo neki napredak na stazi i oko organizacije. Želio bih se zahvaliti svima koji su na bilo koji način doprinijeli našoj manifestaciji, od svih privrednika, od općine turističke zajednice općine Višnjan. Hvala svim sucima i redarima koji su brižno radili cijeli dan, cijeli vikend na realizaciji manifestacije. Hvala svim članovima Skok Racinga i Poreču Motorsporta koji su pomogli u organizaciji. Dobili smo samo pozitivne komentare i to je ono što nas veseli. Hvala svima koji su uz nas sve ove godine i mi ih nećemo nikada iznevjeriti. Klubovi Skok Racing i Poreč Motorsport tradicionalno su najaktivniji organizatori u hrvatskom automobilizmu, pa već rade na pripremi novih natjecanja. Kronometar u Vrsaru održat će se 23. i 24. svibnja, a mjesec dana kasnije očekuje nas novi autokros spektakl u Gambetićima s najboljim Hrvatima, Slovencima, ali i dodatno pojačan konkurencijom FIA prvenstva centralnoeuropske zone.